one thing about Christianity, any problem. Eh, different na. Obi awu mi so only the na ye o den ye. See yes you abako, but osuma na bofo. So we different a, we nyame abofo na ye djuma. Nkonko na ti wo no, okonati wo nyame abofo. Na omo de won samako. Na nka different so de. Won tre on atoye ntemi ntomman ansa na wakasa mi hu ye. Because say they be done about minus ya. Munga nyame di message ni mo what the ba abontini ye difo. This colored parliament we. Say nyame abofo anfa fi. Na say MPB and minister utie me. Mama umpa ebo andosho. Na wama na ye ntintie wo nyame fi. Ye be ba election baako 7 or this parliament we da. Ma mi Lord na Mahama. Wa be yen first lady ma mi Lord na Mahama. Me pamucho. Mini makunya mefa so amenya ma me na kasa. So oba peni a oda online na no. Nia me bofu peni ada na di a kire me ma me ahobrase mu. Bofu peni se me fan tu onim se. Bon humboden se afibia so a bon body organize the party kakra. Pacho invite injanka. Wa won ayare form se sade okwan ho. Ene ekunafo. Mami to party kakra ma se eye party keke na abetu ama waka kire so nko toju ni mu a wo mon kai o man Ghana wo mpaibu mami odi na wadaro ma afibie dua sa akwankyere we afibie dua ye mami Abusia see to say dia na wani fia say trending news and spiritual programs and ya deba ebesomo na ya ba prophet Adonai enchen ya ne no ba betwetwe nkomo afa ensem ne nyama ekosusun fam ne hunam fam awoye man Ghana mu na ya beko ne akwa prophet Adonai akwaba prophet papa na mawakwaba yeja mo ye de nyame adom prophet yo yeda nyame ase na wonso obade yankopon adom ye de nyame ase. All right prophet we de ensem bi aba beto mountain so na no na Captain Smart of Onua TV interview with osomafo ya odifo baako a ono so ewo Cape Coast na ne nsem a papa de tu dwane se ono de odifo bia ni ho a wo Ghana ha uba Ghana ha paase ya kase difo a odifo bia ni Ghana na wonu mom na oye nipa a onyankopon asoma no afi nso no se obi kase oye difo a na familiar spirit bi na aborura no ema oye ensenkyereni ensem sei na osomafo ya de tu dwa prophet wadwen kyere ewo ho enizen yo bichia ahwefo mo hwe ensambre me mpa ebo ni so obade yankopon ye obi bia akoma so bisade ma no na nse ni din nyam odifo no kasa sa minjin di so ye difo so difo a on kasa sa because nyame offer Moses no nyame no offer David. Okay, David nyame offer no nsuom. We read the book of Acts, I na David and call heaven. We read some 110 I say nyame catch me nyame say mentra ne nchen. Nti David nyame catch David nyame say ontena ne nchen. Nti Bible no say David and call heaven. Na David no so no mfi nyame ana. As a David no fi nyame pa. Who did say David di bi bai sir. Who nim no. One beto no. Sir. Who ni da. And one say Bible say David di bi bai. Obeye Israel so hene. One beye Ghana hene. Sir. Onye Ghana president. Pa who gidi. Say ni Bible Canada. Won aye bom di Bible from Abraham. Ekosi John na oda yin nsuade mu true revelation. Obi animo. Yen generation obi animo. Okay. Eye wo ho asem. Make say wo ho abakwasem. Ena ye nia ya beto. Ena ye di ekiri. Say nyame ni Moses kasai. Moses ni nyame hia no odija na odihia. Sir. David ni nyame hia no
I say no ojami ko issue and who draw or mommy that in real form from a didibia. The Bible say David Nigo read the con a didn't no consume no ya war. The David is no issue my spretana. Didn't think Jesus catch in the shrine and say, Uncle Wassel, no number be no easy came from the your tax. Yes, no issue my spretana. Okay. One thing about Christianity, any problem, a different. Obia who is so only the all the years because no so Shantaria or expect to say we should different so many Shantare. So no or corner share them no farm for women or expect to say we should be different so go share them a men far of women. But Bible say whom you obia ni chuma. Obia so different be condemn different be only question mark e wo now. President Kufuor Kasem, the former President Kufuor Kasem, also we share now address come our suit or tie but not to bottom. This one was also banana dress was dress come now what's a suit now ba I say jama papa o ye meju maybe obia obe condemn different bia no only a problem. Yes, or no mom cry the problem, but I don't know come obia we saw ye. And any problem a diffujuma. Abusian for too much GH and now when you go o hwe ye. Best you say and any day the kan o hwe to media. Obe subscribe to your channel na wo me abel no so. Said the bear ya dey upload bia to mo awon sa ebetumi aka. Ya ne prophet egusu twetwe nkomo afa sunsum sam ho. Ya besan akọ papa nchen. Papa say ya kaso odifo okra odifo one hwan. Bible say odoma chede ni gu ahodro. Sir, Yo I de bia ka say a 5-4 ministry near tini. Evangelist den ko nam abonti no ka dwen satrasem. Ye ka won mo ye door to door. Mo satra madwen fa homa nyame Yesu evangelist eduma. Ono ko twe akra na odo ombre pastor. Na pastor strategy wo. Pastor we are Reverend Ober Revival. okay. I feel Reverend Revival mo we se nipa ni na mabrabom nyama nko yi edwuma semi nko onye edwuma nye na ware sem ye problem obi open krate to coin onye bi awo ye problem of face spiritual battle bia wakwa ohun anu a eni edifo edwuma wo mo ye odehunufo. Until we read the 1 Samuel chapter 9, we read it from verse 1 going on. I say, dear ma sure be Israel so hene kane. This for only that's a more than the children. The papa name Fiira, let me cancer. And on it na kwa ana abawa ni servant or to omuhwe. And on be say nti odehunufo bi eni kroima ye bekwa akobisa na wahwa manyen se efunumu ana se nentwi ana dwan onam ha na onam ya nti before de ye odehunufo oman na ye wo mu no ye be rafufo boni be na be oman ne so papa be na be oman ne so e wo se nyankopon abofo da na di kire nyame difuo one of them way hintasem. They were hintasem they were bekosem. Okay. Nti different only the no way hintasem ye hinta. Eni ye wana shu niente. Okay. A different the juma no. The different ye watchman, spiritual watchman. Okay, prophet. You heard nan saying a different enkom sha omodi tutu ja. Dudu na ye ayam hihie. Dudu na efo wo ho. Also, I didn't know anything. One thing a D4 shen comma or minor solity D4 near. And say, bet me I could do bonny baby. And I bet me I could you be what you be. Bet me I could pay 2 maybe the other pay 2 maybe. But over corner, you bet you say, oh, you be am over here say we would be call. But a tree should sound so dear. No, ya didn't can't. Okay. Until the diff also were mine more. Not showing my womb. Until that,
According to Revelation chapter number 16, we read it from verse 5. Oshinami hu nyame bofo hwe nsuo to ndumi nyame aye. We read Revelation chapter number 22. We read verse number 16 going. Osi Yesu si wa hye na bofo se wonde da yen nsore ano. Na wonfa yen yensem yen pai bo ayebo. Nye yakoma hwe bisade ye bisa no. Wonfa mbre. We read Luke chapter 1 verse 1 going. Osi nembra difo ni hye duhwam wa hole fie no nyame bofo sane ye. Bible say ya kire Paul ni Silas ko gu efiase na nyame bofo bebebie efiase ne mpoma no eyi won pie nti Yesu abakọ but osuma na bofo te wo difo a wo ni nyame abofo na eyi dwuma nti wo no bofo ne be fa message a shore mba no de wo de afa wo so se enko nyame bofo no ba be fa na wo de akọ nkonko na ti wo no o connect with nyame abofo na wo mo de won samakọ what am I saying? Nti say obi ye difo no hu dase. Nti no what to abey politicians na wo muti wo ko Benin wo ko Togo wo ko India ko gigi to me the be power no. Wan kasho shushansu ankyere wo. Nti ye be wura fufuro mu difo bia ye wura fufuro ma wo bisa ne ye be hyi wo man no. Okay. Nti me sa de mmejai Papa didn't know Jai. The Jai because of some kebi obi abegyina obe claim say di ono nko na oye e wo wiase e wo Ghana nti ono famra na nka di for so de wontre ono atoye ntemi ntonman ansa na wakasa mi hu ye because say bibi boni bo man so a wunga nyame di message ni mo wo de ba abontini ye di for nti difo na hyem na beton na nso na obokoko se afia ye besimi isu yiri beba eja hyehye beba ka kwanhia bedoso mpetuwo beba okasa asem ne de tuma wonama na waya hweyi e wonam ntutuo wonam na nsuo to na efanfa ma obepe bebi ho ye safe place na wogina se ebeti ansa na waya de okọ okay prophet difo bokoko okay. And you send me a woman come. But one thing about Nipa woman deep when you shumashing himself, I a different expose you. Okay. Because Manuchi on Yamabi or driver now we say priority. We make him medalon quema. So who will limit them and make sure someone fashion or fashion why she will wish me as Obi no acquire not the or depend the sick or depend the 2 minutes. Oh, what do I sacrifice? Atofu bi ebesi wo man mu bia wo ni senti se nkola 16 years the car konya accident na wo mu ye wo mu ne awu ye atofu wo se nkamu pe cameras ni security man kotetewu baby accident ni si ye set cameras wo a nkamu be kunyama wo be hu a wo betiti in the channel wo be pese sense wo mofa no wo nyama epete wo no de akoye wo made ewiase ne mu yoku ni ayamfa ye ni bu do so hye ni edi enu nti wo bo bra eye no pe ban bo gina wuchi yes abbo bra san. All right prophet ensem ekoso o man mu ne komhya hodo na no amani pa bebre na e kase adifo wo man mu no o ma no e wo bro o ma no enka asempa nti me pese uchichiri mu ma ye se enye nkomhye bone nko ana wodifo hye na emu betimi ahye nkompa mpenifo kasem se dodo ani sanyo so ntakrache if you said a benny collector obi oye okukudam oye peni ana odimu wo man mu bia eni ye wo ne ho no wo asabi wo ye from member ya wo na me du asabi asem kon wo kwa wo dwen hu ya wo hozrama de bia wa ye busy wo press wo dwen ya obi wo ho adaje post na we di na e wa ba mu obi pe wa ba nti we ye minister we ye MP obi ni ye manka next election we new seat no odu be chin afi we ye wura mu me de kokobo bi ba bontin we me video natural this colored parliament we se nyame abofo anfafi na se MP bia na minister wo tie mi mama mpa ba ndosho na wa ma na ye ntintie wo nyame fi ye be ba election ba ko 7 or this parliament we are down
Texas are 2 na abesi aka 5 watch out enyan commission bon eye kokobo sana me bofu peni ada na bia kire me ti me ka tu for me mo a me to me nya MPC ni ase me ka wa bo ano ene bu a process a me de be call parliament me nko nya fro ho nko gina say MPC ni e hye na me so nya me ya kire me ti me sere mo ye mpanifu a mo hye mbra mo man mo ma mo pai bondo so mo ma mo nan ye ntintia wo nya me fie akonya no be se de nya nti o de be fan from me ndo ba de yankopon adoma nimdie ni abefo adoso we ya ne ye de fa so bokoko okay tete edi fo mba ya bibi ni a wo kan ya wo mo tren na nipa ndo so tu ka bibi kitu bi na etumi ku ekiri okay prophet said na wo kan say afi mu no by election be 7 ene be koso already 2 exceeded that nti aka 5 na say won komhye mu no ana wo kase mu no na say owuo bi edi animu ye dai eba prophet mo abai na wo de be boa ana soano bai na MPC ne nso betimi dia ye de abo mo ho ban a atoranchem bi ma meto wo mo me yensa nkoye by election ni nia ye nyame mpaibo asori a wo kono be ben udifo ne nam nipa bi a wo bra ko bia no pedifo wo bra bom na pe ban bo ekiri kwan yes professor wonni udifo wo bra bom a enya wo ho check the Bible for Genesis to Revelation obi ye ni particular bia no one prophet okay obi a wedi ye wo so obobra a okoni nimbia on kan secret njira wo obeka che say ye dwumaden ba sika wenwie mfifi abrabo wenjina na obebobra beti afaso tu be hwe obi o hye bibia se kama ohun na bibia bo na bibia se abayo betumi aboa bema ni nya bebi se so nya misai na wadampo no adentia se we apama edi woni mu a obehu se we ya abayo ho fe pa we de mbema wase opede wo bro be 10 na 20 but ogu ho ba ebeye din se ba ko no be kofi akoye ho ade sana brantiet we so we kwa bod degree upon degree university wa kokobi e ba no wo kasi bia won say first then na egu na so na half pot kwa ne to ye okay prophet obi be bisa say ene no ye ka say ye men adifo na adifo nso ye ne twa say bi wo mu nso a omonye enfiri nyame ana ne numa bi entwa yesa enti no ekwan be na onipa ana Ghana ni be hu say sofo ya me ko ne nchen wo mfiri nyame na watimi atwen ho apesofo papa nchen akọ example like Paul by no ye nyame dwuma no Paul say wo hua Bible kakra ana wo ye research ko enima Paul no mpe Christopher asemba ko obi ani good but also Paul say Damascus kwan so nyame bofo abona to fam ma na ni efra nyame adarati so onko ne difo bi wono onbon pai ma na ni nti okọ difo say wa wo pe Christopher ekun dan ni emu Paul say wa sakra echiri nya say Paul amba ntem ne be sin edikanfo ana meboa ye hu ni say Paul be yire ne hu no hu ye adwuma no okay Paul odu be bi na okanya me asem na say akonfo ogro a okotenem no wom gro ono mo botwene gro obi ana no so de message owo na de ato abonti ye ya abresu me prophet Adona meti sa akonfo ye program na makotere na wo botwe na me bobi wotonjo na me tu bia social media be kada yafa me onfi nyame nti say word onfi nyame bo mu fi nyame no efihi say prophet de dictate hu bi ofi nyame the prophet Bible say wo munyuma ene bedadi Paul no twedwan wonim Acts chapter 19 obi ambie wo sofo nkan ho na hu da niema wo kire Paul o condemn Moses say Moses mbra nye dandan edwan na wo twa na Paul no kotwa bi ana wo say ade a wo kasa nya no na wo beye bi nti no nim say ye boa pa ye ti na Bible shi nyo wo si nwadi nye no be kosoro ahinde mu nti prophet papa ni padodo na hu adifuduma ani sunsumsem ewo moja ye twafiri mo ho se enye ba Paul no twa bi nti wo Acts eni me pesa me Old Testament because what do I say twam na Paul ye say read Acts chapter number 19 okay read it from verse 1 going obetro amambre ni amande wo ba ye nya abresu yesi bibia onfi nyame
Omfi nyame eye bone eye bonsam ba obi ehu bonsam da. Nipa bia wo su mienu. Papa na bone su. Nti se yesi bonsam na ose yade de wo su e de se yade na wo su e de yade yi. Nti bonsam su no ebi wo mu. Nyame su no ebi wo mu. Wo read the Bible nyame se me na me ku me na me menkwa. Wanka se bonsam me ni kwa so be ku nipa o. Ene na nipa bebre nim no. Read the Bible ni yesuan yi. Bonsam se nyame man tumi a oni kwan. Do we read Job chapter 1 verse 1 going osina nyame mbe ko na bonsam na yehwe ne kunu no so ka ho bi. Se bonsam ya. Se Christopher ne yem problem ye ndadwe ye bibia ye bonsam yi. Na bonsam ya yakodu nyame a yen ye di nechi okodu nenim. Nyame so nim se bonsam no ha wo yemba. Bonsam na wasoletia memba. Oma membe nya hoto wa asasi so. Na wa bedu en ma den na say. Also pamon. Papa chile se dem. Chile to prison. I say em papa mahama o. Na em papa mahama onam ya na dwendwe se o man be koye ya ise woni nam Japan ne ade pay investors ne ade abebo o man ya e ka no nko ani obedi anka anya. Na papa ti say obi na mo man mu up to 2 rough of okunkum ne mba o the president better say ne man wu na we obeche no. President don't know sir. O very active. Na wa man bra yi juma. Ana yesa. Nti ade na bonsam kodu nyame ni ma nyame bi sam bi Job story no. Bonsam anfa Job ho asam anko nyame ni mu. Nyame no ko bi sa ni se makuwa Job. Mu hwia Bible ni. Se nyame anko bi sa na nka bonsam no. Nyame bi sa ni se wona o se me chinchin na de me abepia. Bonsam anka ka se Job nti na mabepia. Bible ne se nyame no bi sa ni se makuwa Job. O se sa ko di sira we se me no se okay me de na sonsa. Ba ne kra de me mfa onsenka. Nti nyame no yede. Nyame ama no kwan ka Job. Bonsam ntumi mfa ne senka ne se ne Bible ne ka. Ti yenhwe a Bible ni yi onfi nyame se di je ama mofra bebre abode yankopon ama wodumi nia awofo ni bi won se won ma ne ya beifo won mo ye bonsam akola bi o ode odum na ode ba asasi so ohu ade na waka na abim ohu ade na waka na abim Ghana na Africa be kesa akome fan sir ade ntina afa no guide no na mo be se maami ade na ya hu ni sen ode abofo bi ba me fia o wa se maami hwe nsuno bi na abeda ban no ase nsuno ban ni asema ko difo ne ka kire maami se oba ni nya beyi no ba fia na me se oba ni nya beyi e yo odum odi fi awuye mu baaye nti etase obuwa no na ne dum nipa bebre wo odum ba wo fo ne dum mo fa ni ja nti ekiri me chese se abofo no hu bibia won bi se ade no hu ni sen e ka den kire no e kire ne so onye den na ma minister so guide ne ba no ma me ni di dwa bokapa obi odi dwa bokapa na me ka chense ayo sori a bibi ni on contact ne ba no bi san se obede na dwedie no odi ebe kosho na ebe tumpo maybe size of tuma mini no ostasi on ne ba ni din komo as ma mi yesei na ma mi aye ma mi yesei na ma no first no on nam Ghana ndo ko Togo ko fanya ma beton as papa anya adwuma ne koso abofa no wodom but African mentality eye beyi eye bosom eye ma me wota eye sei ni di wani padwum na ne nipa ne be ka to wadwum se wemi kima ediw dem na me ye bisa ma me nka nchiro so bi ye oda nipa bebre e wa brabom yare ahodo edwumasem sikasem awaresem eye big challenge manipa nkrata se obi pekrata bi etukwan openkrata akọ de betena o man mu no se oyoki wa pema empem adentia yankopon bon na body twa ye ho hia ye eden na brode ye tiase na haba ye manipa eden na brofri ye ewahi na haba ye manipa eden na brofri abanyam ye manipa ade bia nyame po ebie ni mbo ebeboa ne mba nti no akoye generation akoye se difo ni kotu ni Paul kan ye dia difo ni mfi nyame na Paul bai no okotu hwan me pese se obi kirem se
Paul go to Jeremiah say Jeremiah chapter 1 verse number 16. Ekase Revelation Paul one I yet through one some Bible from Genesis to Revelation. What is Abraham go to say Noah chapter 3 verse number 4 be what to do a Bible mother. Okay, prophet. The identity na yen no. Say before they come sheba. Na commission e be mu dia onfinyam. Before say yen penny for ya obadi yen kopon for mu kran se mu konya rain crash ya o man obia act no obia ontin ho ase. Wọ́n say before be ka bo oba kudin so mmehu. Na nipa na mmehu. Na BBC. Before no one can't doubt an interview, no one can't say Nippani. Or see, or sinless, you remember me. It is as soon as not a video now about one thing. Let me put 2 good share. As someone can one call Wassem. Or so, the own country, minister of say, no me. To be the or bet me about papa, yeah. You might down in maybe persuade them more kind in comedy 2 in one room. Now do we see mamma? Indeed, the BBC near the tacky before they say, why Castle Bimbo and a penny panaconia praying crash. It's a before in Finamia, and will be you some familiar spread, and will be you some marine spread, and what can we are. Sir, maybe I say, what we say, sir, I bought some more tea and a different you know. Who should be using motia, or no aquaji motia nana? Who should be using bushman, who make 2 bushman nana? It's a time, I will say, you can't create Jesus Christ buying. I see, you ain't a tight in ma. I said, one for Kaiser, dear day. And then you should condemn. Bible says, you should call 40 days, 40 nights dry fasting. No, we are one or on anything come first. Bible says, born some man the shock. The look at now, people think, 40 days, 40 night fasting. The whole Jesus Christ. That born some as I come on. Now, could people think, how could to me show me? The say Japadi in Yabama. But I just as a fasting. We are powerful. And I'm a boy. Now, you should acquire fasting 40 days, 40 nights, or be shen the Jumas. Now, born some man shall go in a proportion. No dear. In Yamabi or Yatia, yen be code, nay, I yen to Yamu, Niam pet poetry. Abrabon never blowing also, Niam wowing also. Obiabe claims on one or a prophet. We a prophet, or a prophet, or don't ma, who do which. Honor now your prophet. Okay. Prophet, you're so for we and some more the better there. And yes, and I Ghana for a sopan be brace, I bet the Ghana for any say. Also for we are come far, Dr. Manebuama home. Now, who are Queen and a platform now, we can so they can't say Papa Nimi home. Now, I think our problem, no solution come. And the Ghana for any say, before no, Moka on commission now, more solution come. Repacho. Wow, share more TikTok, wow, share more YouTube, wow, share more Facebook, wow, share more Bibia. Need you now, Brasimo. Wow, Ben, ye first lady, Ghana first lady, Mammy Lodina Mahama. Wow, Ben, ye first lady, Mammy Lodina Mahama. Me Pamucho. Minima Kunya Mefasha, Menya Mamma and Nakasa, so about Pinia or that on mine. Near me both penny, other Nidia Chem, Mammy Brasimo. Both for pennies and found 2 and him say. Bon body say Afibia sure bon body organize the party kakra. But you invite in Yanka. One I have form says I dear Quayon. Any you could 4. Mammy to party kakra mom. Say a party keke now bet 2 mom. Wakach on some cool to Junima. One kind of mind Ghana on pipe. This will be also a ocean, me did the prophet Adonai. From 4 months, Yakaya Fibekuni, one body now on Shorimba, making sure says, I shall be dear 1 Ghana city. No Benya dear contributor. Bomb body, muddy for 1 pound, yet.
na monye na mompe nyama kakra modem fan koye yankafo adoye ansa na afia konewi ne mukoye wi a mumfa ata adoye ne mungina so nsira no my Ghana ma me odi na wadawro ma afibie dua sa akwankyere we afibie dua yema me every 1 year be a end at December be organize parties 4 years yen papa odidi oman ni na Nyankopon obehwe wadoye ene wa ba tanya so na odi ewu oman mbobo. All right, ebusia yani Prophet Adonai ene twetwe nkomo ohwe nsemo a papa Adonai dia tudwa na se yen komhye ene akwankyere we na Ghana fo hwehwe se difo no se mo hye nkomo a ewo se mo de nkomhye na no yi etowa so. The Prophet Adonai ede nsemo atudwa afa ya mampanyi na ye maame a yenni no ho agwo Rodina Mahama a kyerɛ hyehyɛde a wɔ sɛ yɛ maame FM Prophet asanso de atudwa a kyerɛ hyehyɛde a wɔ sɛ adifo bi no mu nso no ɔmo nso ne ɔmo nso de ma yɛ ne nyina yɛ kabom yɛ godi man paebo ye ne yɛ sɛ nkomhyɛ ne betodwa a wɔ sɛ solutions ɛka ho Prophet Adonai yɛ da wase pa sida yɛ body yankopon dia ɛna ma me kyerɛ ɛnyɛ nkomhyɛ nia so ɛna ba yɛde ho as akwankyerɛ yɛde tudwa. Okay. Ebi wo na nipa na nkomhyɛ ne ba afa no wuyi ono na wakyerɛ no kokoro mu ade na wayɛ abrabɔ ne bɔ no sɛ wanti ase a wobɛbɔ brasan ɛna wode woni kan bɔ brasan yare betumi aka obi Nyankopɔn o read the Bible o read John chapter 4 verse number 23 to 24 ɔse Onyankopɔn nya honhom twa sɛ yɛso no honhom ne nukuri o read John chapter 1 verse number 12 ɔse dodo ati Yesu dindi niyama wontumi sɛ wo munye Nyankopɔn ba Yesu sɛ ɔkɔ nya yenjanka ɔbɛso no nkonkron no ne abetena no ba betena yemo obi a nyame ama otumi ama wodom ba ka sɛ wodom bɛsɔre nti ye won twetwede ne apelisi bi anipa esi anka nipa enhu kwan na nka bo sɛ nyame kwan nti ye wo sɛ me fa so na ma me ankasa me create me mu etumi ma information one where PT2 where show power where activation of the soul and a spiritual healing body ye hebati okay unye bi no unye bia wo de beyeti warm water and a power banum e group banum afi bo sɛ wo kra ne sɔre ɛyɛ sɛ wo kɔ beebi na bibi besi a wo behu dan sɛ wo bɛkɔ no akɔtɔ amani eyi hu fi wo na ma wo kra ne yɛ den nti ɛbɛyɛ den sɛ wo bɛfrɛ wo kra na dwo ato maningwase yɛ rebi ato so ti nipa bi a wonam a wo kwa wo beebi a no yɛ difo wo abrabo no yɛ sɛ wo bɛpɛ ban wo akiri kwan the Bible says you Jesus no Luke chapter 2 read verse number 20 to 25 osene ye kumimbro no mani dwankukuma no ye wo Yesu ye twadwan ye san kumimbro no ma ye so ka chem se holi apam dada na twema New Testament ne confirm okay ye se wan ti abrabo ne boase a ubedi dwa kwakwadiro na kwahye dwumebim ebeye kam we dwane afufie ebeye kam bangfo agifie ubekra nyam aboso abotire de nyama na expire na wo de ba Africa wo motopa ama memfa bi nkonkon de kwa beko kosi onue bi nsem no beto ngedi ewe sand wa koja eduro bi so na bosom bi so se ombre wa bra boase we ye stop drinking about tea wo busuani bi a waton sanum ana onu mindruboni amudi na chinya enye ya onye bi no ma ase betu na osi ko herbal tea bi a koko afifi wo nani ase ana se koko di nya pam we ye secretary any cardio bi a pressure mojamro so BP yare ba ko ni din bebre nye bi no ma ebe treat na obi se pressure na edu ni ho so mi din the Prophet Adonai me se be hwehwe na be nya me tumi ati na body Bible say ndi bia ba na fa ne hahan ensa yare we ye stroke hebati we busu ni bia stroke akana to se na nwa chia se le sabio ni nsa se stroke na ma ni ntumi solo njare na hwa onye bi no ma ayare sabe ba hwe obo ade Nyankopon die linya Prophet Adonai ontonge dro asayare ayare sagina ahoma ade mienu 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 ohye won nam ni pedua na ewo shunshun ni pedua nti pese obi yare na yare na edi ni yache wakwa yare ne nko a
we hear difobia obe beside yare nechi obe hwem ade ama no say yare no obi no do wakoja bibi obi abodua obi atu aduro uni obi nya asem bi wanfa na asem nipa ne de ho asem ahomte adono sɛ Christopher ye bodua no sha na bosomsom fo so bodua because Christo ni bo empire obi a o hwere tie me dia so e be kumatan fo ma me o kunipa o bodua e duabo no me na ofra ma utanfo nti sa na nti abrabo na ye bon ade bia o pe chiri kwanya wetu ho na mwetwa ho kwan etwa wo nya no pedifo bi no bi se ma de ma ebi wo na ebusua na ye nwale wo wo kwhia be ma kama ayo wedding shochi wo da ka papem na otwom ebusua na ni ase na otwom wo be kan wa bo nti wo de wo ni mo bi a we stomach ulcer hebati so wo de na ye ulcer ben ye di ho ehura onye bi no ma ebetu we hwe detox ni peduan yi o ha bia fi ni peduan mu ehye nyame din enunyam we Catholic we dompe hebati we bam na we hwe asiatica hebati bi a wo dompe me ha se spinal cord no ye ya se wasra sinti na twetwon se ukotodwe na wona nte kakra bi a na asema ba se wo de unye bi no ma dompe me obi a ne tifatu mi dwano edro bi enu ono me enso ayare samba yare bi a de wakoache udu fia nkwa de a oba de yankoponti ayare sa ebe ya odia na we hwe waste hebati bi a wosisi yare se ya bodua se ya tutukwe se ya ye odan prophet Adona oba de yankoponti no ayare sa beba na obenya wo ho de na we hwe diabetes hebati obi si diabetes se anodro no ment na wiase ma diabetes uda yare bi a doctor fo no bobo no wo no ne wo mu no wabodi a kire so kasa anodro ni wa Bible si yendi bia ba no yafa na ha ne sa yare yare bi atwa asase hwehwe biara ho adro e wo Africa ebe me no be ye be din komo afa ebidiman ho na ya kire the original Israel and yenya fake Israel original one no me kire we diabetes about me diabetes nti yenkotwa wonan me diabetes nti sebe we be ma obe me me diabetes nti we oba wa tinko me pa cho unye bi no no ma ase betu ebe fi umoje mu na ebe hye nyame din enunyam we hwe eni hebati wo bia eni yare no se onfemfi awuye mu na ebaaye no be fa wa asase we ya ewia we ya se a we di prophet Adona opa abeso hwe oba de yankopon hye obi bia no nye obi bia koma hwe bisade ema no na hye ne din enunyam. Alright, abusianfo ye beda masipa se mwaka ya ho fidumedi ya hyase ebesi na wie ya prophet Adona ene bedwetwen komofa sunsum sem ho ene nsem a ekoso ewo ye mangane mu beda masipi se mukan ya ho aha ye too much gh mesero se obi mia subscribe button no so na ode bell no so aka ho se de be ya ye de dwumadi bi atomu a one first person na wonsa ebetumi aka me ya me de dwumadi ebra wi ye frame Nana Asamoah medamase ye besen hia.